Салам достор, орус тилиндеги комната, бөлмө деген сөздү кантип санайбыз? Мисал үчүн, эгерде бир бөлмө демекчи болсок, одна комната дейбиз. 2, 3, 4 комнаты, ал эми 5тен 20га чейин комнат болот. Демек, комната, комнаты, комнат болот. 1 комната, одна комната, 2, 3, 4 комнаты, 5 комнат, 10 комнат, 20 комнат. Андан кийин 21 комната дейбиз. Демек, бир саны келсе комната деп айтабыз. 22 комнаты, 23 комнаты, 24 комнаты, 25 комнат деп айтабыз. 25тен 30га чейин кайра комнат, 25 комнат, 30 комнат деп айтабыз. Кайра 31 болгондо комната деп эле кайра комната деп айтабыз. Бир саны келген жерде комната, 2, 3, 4 саны келген жерде комнаты, 5тен 10га чейин кайра комнат болот. 31 комната, 32 комнаты, 33 комнаты, 34 комнаты, 35 комнат болот. Демек 5тен 20га чейин комнат. 35 комнат, 39 комнат, 40 комнат, 41 комната болуп кетет, урматтуу достор. Машина деген сөз дагы мына ушул сыяктуу саналат. Комната деген сыяктуу бир саны келсе машина дейбиз. Ал эми 2, 3, 4 саны келген болсо машины деп айтабыз. 5тен 20га чейин машин деп айтабыз. Мисал үчүн, буну сиз өзүңүз комментарийге сөзсүз калтыра кетиңиз. Бир машина деп айтмакчы болсок, кантип айтабыз? Ал эми 3 машина деп айтмакчы болсок, кантип айтабыз? Ал эми 25 машина деп айтмакчы болсок, кантип айтабыз? Сөзсүз комментарийге белгилеп калтырып кеттиңиз.